nouvelle parvenue au roi, il convoqua ses 2 lieutenants au pouvoir mystique, Blogidi et Nagonu. Blogidi, grand chasseur, comptait sur ses forces. Armé d'amulettes, il entra dans la forêt. Nagonu, quant à lui, alla consulter l'oracle et y tira de sages conseils et partit à son tour à la recherche de la princesse. Pendant ce temps, la princesse Afia, fuyant l'air de vie, désemparée, elle se jeta dans l'eau afin d'en finir avec cette mésaventure. C'est à cet instant que les 2 lieutenants firent leur apparition. Blogidi, en haut de la cascade, ayant vu la princesse en premier, fit appel à ses pouvoirs. Na mi soro no chuo du nti mi afa jojo manya mi afa de kono leka wonu leka wo cho hele enu va bu mi o ha mi va bu mi va se je mi aroku ye we be mi va de wona etom atikpo be mi aton afogli po kata mu le banyigbajia me le bobo ne ma ya o bo anye jijo no be le gapopo ya ma na pere ntinye le ntila pele gbogbo ma e kemi aton wa miawe nkonye tobi akoso adele ayi kanye fiaga na vumento ma okata meda po manya bro na o bene dasela nu okata wom na lega popo ya ma be ya plomido asem chupo du nti afie nu do ku chupo du nti nunya adidu ya semotu ni o na mi egbuledo tefare ozube kpobo fudadale nti a ododasi wonye be na domido ela be kemi la gbe yozbe mi mo poku haroko kwa no sosroji ku emiele tonyeli no tegba edualo wona egba ye na makanye modam do la egba eyenye de tugbe ko yo na be sewa kple titi mama de le gbonye egba kemeje wona ogoma be fa ton plejivonye yi na obonye metenkplo miano alo nyonu ade ke va tefe yo va fonu chu de konu nti abale ke ojamframa kple mi da o kagbo ha wo woni o egba modri plipa ba manamia togbi wanya manamia mama wanya evijiji o kala peple gbele mi ponsia wanya nwe be no be de konu a aba wonye mama ya le mi agbogba ponkonye mama ga aboshishi evelia klikoye ocho mi nu pokecho nu gere wonti voa nui ke die fula gbe amakwenye be amegbeto na no agbe ikema kpo ejijemo wanye dole ama menye hia kamo dola ma na nui otogbi jojomla amegbeto ji anye nui ke die fu amado le apohoji pola ewunye ya amado le ahoroblibo kata ofata to ewunye na no die fu ewe ba momo pa agbenono ajichu pata na no lia na nyebo jego me mi pe kaba avulele nu mawa eno bobo ichobe wa ba wumi nwi kele fudem le ameibo jigba ji egba hele nu gblema yenye dolele ke mi yobe gbagbado ikobe stroke aklama ikele mi tinye be nyebe stroke bo ava jamejia efo wo na ma efo kokoko na ma efede we nyebe akpobe ne lia aroyia agbobe yile yidega afonama harolia na pobe wafo alo wasifa kpadowa ano abede okukum lenti wona haroyi ne lelia kwa pobe nkumejibi ya honguzi ne nuyo togbi aro jojoma na nya be stroke alo gbagbado ele wofom na o no jego mala efe huhu plepe ka ele boboe tefereka yo lebe na butamotri eyenye Shekina Herbal Clinic. Shekina Herbal Clinic ane huwa maulno cha ngogba na dope ya anno kragon under bridge ashama under bridge ikan efe gologu iko yobe kragon tefe matututu ya potole blaragbe wa no soga kopo buje pe gan ka televudu anwu yene maka amoyu kata le hople pe gologu kata wadugo Shekina Herbal Clinic ko ngogba le hohliha dopa jengo kiki house kam yauragbe wa no akachi magafa hotel yene na maka fidagbe wa no achivute ngogba inye togbi hoda azameti evelia ebe cho ku hiove na jujuga ple jijo fa ka foje sinye 0244941428 0244941428 mamaga aboshishi bedo weza now leke ye fona ma fon ya ha mi fon yeah but that bebe mo yo an tonu deke kliko to fon
Monsieur me fond d'agbeto la manu vraiment. Brak be no be klikwa me be klikwa le to ko pleto to klikwa fe gologwe kabe de chu. Ejan jijoga manya gboro na gba ma do gbe na no vi le share kele afot ple gbe hanya evi jijio ma do gbe ga manya gboro no yike wonya kpom le ga fofu ya ma na nya jidefo no kata be no vi le share afot ple gbe nya kpom nko nyenya mamaga abochi chivelia dado to kumi doli akpe mal akama vete ko fa ka fifia mal kliko a blogam macho akama vete ko fa ka fifia mal kliko a blogam ya kliko a blogam e malelo Medak be kakaka be ne deme na mi Mama doni di mi agere de konu me vo afi mi age egbeto ogoma me di mazamo nu popo ye adogbe na mi afo ike wo yo na be nu fialaga kobla ma wo fo mo no nyibe elefe jigbezado happy birthday wo be happy birthday aneyi na mi anovi ike mi agbobe na mi va eva wo fe de konu ma nyablo miape dekonu ma enya made ke chodelema do chodo ke savo ne dekonu apato ya fa nkonye no fiala gan kobla mawofomo nonyibe epe vijije wonye echo memrera eva ye anye epe birthday alo nye epe jigbeza medi mazamo no popo adakbe manya gboro ne le edonwe ke wo mo le ne ebeduota ne mi donku ya ika nungu kufanya maova eye nyame ko chodo ke savo elenti Fonya yewa mawo ne yirao na wagbedidi to gbobo wagbenkeke la si ajide efereka va mebien la mesabo kadrika nawo e mayenye miano via pe jigbezam kazo afima yidejia obenuka 1 week celebration but di mazamo no popo e anadu aja onyabe amesawo fome yo kele kofridu akple tefle buhwenu kple tefle amesawo foma obo yo dibi azamo no popo e amia si du aja le yo fofo yo foto gbe kele wagbeno ya wo wie be togbe povio kobla amesawo ike amesiamo yo na pe ko be oluman ike tromegbe nkeke ve yo va ya obo yi danzo be ye wadu ekpe kosera de ka penkeke ahana jesidede nkeke tohe ke kublibo nano eji poma odui be leti ya memye le fia penkeke we ashike gbe kenye memreda ele ngona miye yo wadu 1 week yalo kosera de ka pe jeside ya le koforidia Anglo Town pe gologwe ke wo na be King of Kings maglobe ne yide Anglo Town suku gande le tepe mai kenye private school ke wo na be King of Kings preparatory school après adele school après nkume ke wo na be Enyunam House après menye miato povio kobla amasawo papa ikanosi hafio kutapo modu be tepe mai yo adu 1 week alo nkeke adrape de sidel ke wodu be wana aje gomendi garden abasede nudoga oyefe obo yo le novio bla lon la okata kpem mama mietro bova ke azamu yo kata ke mieje wona yo gome o le pepere mu tohe ade wom na mi o tenchu na ofe jime kudo galamia o domoto ado nye miafo iko na be Napoleon sugbaka ikena mi 15 Ghana cedis nyi chokosera eva mi ten yo ye na makanye mi atokomla Jacob Atiso na mi 21 cedis afo Emmanuel Gagba na mi 20 Ghana cedis ye na makanye mi gere kosera ma mi ato iko na be Kenneth Chaoji Kujo na mi 20 cedis afo David ameteku 10 cedis menya be kokoi ne le ye odo penye palo moto ye mi ato ikenye gbadagba ikele jijo homde ma Linus do vojogbe ikecho alakpele na mi 21 cedis ye na makanye peace adika 20 cedis ye na mi ye na makanye mi afo promise abonkra ikecho dabala na mi 15 cedis afo Wilson Doji agava we na nyecho agbakope na mi 23 cedis ye na makanye fo Emmanuel Kwame Trove na mi 11 cedis mi atonu maji ben jito ikecho mepekpele mafia bakperomi na mi 13 cedis ye mi mama
patience afi ashiangbo yike chochiame voane le gedasoma na mi 51 cedis miato Jupiter podo 50 cedis yene nami yene makenye miato ikoyo na be Steven Eyiram Goka takwaye nele na nami 15 Ghana cedis miato Richard Bejira nami 10 cedis afawozasu soto nele Cape Coast megede yona obe David na nami 10 cedis Abraham miato Abraham lechu 20 cedis Yohana nami nenye be Yohana dibi ya okpepere na mi amekwe kapo Jesu kenaton awe jime fa fekple lolonu fa yenye 0243 408086 yenye mi apa mumu number 0243 408086 okpepere nami hafi wona ya na wonu mama mi tro gbova yo manyanwe be na le dekonuma egba mi de mi agere dekonuma Nemye gede dekonuma subo yu katan le khame dekonu subo Christo subo Muslim alo Islamic religion kenyeme to Muslim ofoto negale India ofo subo le nemye de Israel ofo subo le yu katan meka popolote wole akpe makomon popo ya adogbe na sofo chioma na kpo agbe be na chi etro yo mokla nu kodeko agbe kpoge na le yimo dogbe na kpo maga la ji siavete ye woji owoda afolikawe mo madogbe ga manya gboro na etro nu kata cho togbi gagle togbi fiango togbi nu oju mado we zo manya mado agbe ga to hiade nawo be wo fa poplote mele ye wo fa ashi to ko ha ye we be gba ma fo dada to le juto fo be subo yo kata ma ka fo poplote la ma wu ga de kape ya domira ni gba ya jia e fo poplote subo de shia de kule ele ta do ko jebe na le subo ma ho ma wu jise kama nyanka o melo ta gbonya ma wu ya domira yete subo kata le lo kefia be dekonu to amenye tro subo la wonyo ke bo subo na mawu na na madi bi agbula mere ku dekonu to mawu ni subo na mawu dekonu to subo na ma subo mawu ma nyankenya dekonu subo na no kefia be dekonu to ha subo na mawu la be Kristo to no globo no kloje na ekpekpli ati okrutoto akpa anya jijoga manya glore na mba bia yo osu ashinya e madu nchi kple jima fafa toy alo jima kokwi toy nyata fanya onye be de konu towa mawu ye ponu sianu ta achi kple kpere ke malagbe me ke mato mawu fa popolote o nsiamu ke agbegbogbo le makwa mawu nyata do ta ke fia be nenye be mie funu kpla magbe ye edeo le ba magbe na wo wea ke fi be nya magbe mie jeklo na ke bo Yehowa ma wo ga mie jeklo o ye nya gba mawu nya gba mawu nya mawu mawu nya ga amagbe mawu mo tolo nono me kawe mia kpo ade jesi be ameya de konu yu metila onya lo trosubola onya akpe togbi we zonya hanya ezo nono matata emi akpodo jesi ba me ya de konto onya nko mi afa nko we de na fiana be me ya de konto e ala be afiji ola na jioko nono madali ye mo jina mado ye nono madali ye mo hana firo vida gole ta hada go fa nko chocho ma ye de na fiana be amaya de konto onya ne ma va tro le nko yo mo de konte ga ko kplo ma do mi afa avotatao etabablao fokpa dodo ewo ni be de na fia na ba me ya de konte onya akpe le wonu popo ma gblo be mi afa nko chocho nenye be ama me va tro le nko yo mo mi afa nko yo mi etwa ewo dole mi eji lagbe ma mi afa nko yo mi ajila ojimi echo ne mi nkeka drama mi kaka dashina gba ele de konme mi taw le de konme nya ba chifodi ma ye nko o janale ta de konme
ŋkɔ le na ma me trɔ le ŋkɔ yo mo kwa le dekɔnu ɖe asi mia se menyuia ke fia be ne wofo tsi ɖi wotsɔ ŋkɔ mi tɔ gbo metsɔ ŋkɔ dzro no fo tsi ɖi ɖe ŋkɔ dzia ke fia be le be ŋkɔ na wɔ dɔ le wɔ agbe dzi ele be ŋkɔ na wɔ dɔ tɔtrɔ aɖe ɖo vava na nenye be ama va trɔ ŋkɔa le tɔtrɔ yi vava na mea taflatsi abe kristo kpadzi be fofonye ƒo tsi ɖi yo ŋkɔ ɖe ne mama be nyemega fofonye me ŋkɔ tɔgo meva de tsi ta nye tsi de ta ŋkɔ maxɔe makɔ de ŋgo ma ɖe asi fofonye be ŋkɔ tsi efia be etrɔ le dekɔnu subɔsubɔ mi ma ke megale dekɔnu dzi o gake ne wònye be wò ŋkɔ le asi o hafi ne va xɔ tsi de ta yi ƒe ŋkɔ li koa dekɔnu ya me ne le yi ko ne le efia be mawu ko yɔm ne le baba me di be ma se me nyui me di ma se me be de dekɔnu mea ne mi tsɔ ŋkɔa ŋkɔ ma ewɔ dɔ le miaƒe agbedzia elabe ŋkɔa menye ɖe ko wotwe o mi tɔgbo ƒe dzixɔse nye be ne wodzi ama ɖa wokpɔe be ama amedzro ko wonye egbɔ xexeme nɔgo megbɔ xexeme nɔgo womenya o susu ma ta wona be ŋkeke adre yiwo le miesia ŋkekawo yina ɖeka ne wogbugbɔ gava ɖo ŋkeke yiwo dzia ko wokpɔe be ama ezu xexeme nɔla zɔ yiwo tsɔ ŋkɔ na me ma aƒo tsi ɖe dzi le dekɔnu me ko miatsɔe ko be ko dzi moa wotsɔ ŋkɔ nam be Edem kple Kwame yi ke fia be ebia ɖewo hi wodzi memle ɖe agbeta ɖewo ma hi wole nye yɔm be Kwame ɖo ko meva ɖo teƒe aɖe kume be egbea ye tɔgbe ŋkɔe nye Edwin ta ŋkɔmewa nye megakɔe le dɔ wɔm o egblea nu le mia ŋutia egblẽ na nu papapapa tɔgbi ne negatɔgbi ŋkɔ yɔ gakpe ɖe wò ŋkɔ ŋuti hã ŋkɔ ya dziwo la wo dziwo tsɔ ne wòkɔ ne nɔ asi wòkpe ɖe tɔgbi ŋkɔ ŋuti menye bena be ye megaxɔ ge kura le dekɔnu me ma dekɔnu me kɔ ŋkɔ yiwo dzi wotsɔ ne wòkɔ dekɔnui ye dzi woƒo tsi ɖo dekɔnui ta mele be nagbi kura be fifia ŋkɔ yi tɔmee le ao dekɔnua dekɔnui megagblea ke ɖoƒe kae le nyɔnuwo si le dekɔnu me ɖoƒe le nyɔnuwo si le dekɔnu mea nyɔnuwo ƒe dekɔnu wɔwɔ mea ele vovo ne trɔ ƒe subɔsubɔ me ta ma kɔ kpa ya me nyuie tɔgbi be na xɔ dzi gbɔ ɖe na gba me ne mi nyuie ɖoƒe le nyɔnuwo si le dekɔnu me yi koe nye be nyɔnu ƒe dekɔnu me nɔnɔa edzedze ŋkɔtɔe be ne nye nyɔnu tso eƒe aɖe vo de asi ne ƒe 18 kɔ yi ene dze dodo le aƒe me kɔ henye taflatsi egbɔto tsitsilo alo asirɔnyia mekpɔ mɔ na ɖe ŋu ne dziwo la ŋutsu wɔɖu yi ke dawo nana ge nanya be ne dze dodo le aƒe me meŋu ɖa ge ne fofo ŋutsu wɔɖu nyɔnu ƒe dekɔnu ƒe ɖoƒea ye nye kema ame aɖewo kura wo viwo meku atsikɔna ɖe zeme na o meku ɖe esrɔ̃ ŋuti o le dekɔnua ƒe se ŋkɔ ye nye kema ke ne mi va etrɔ subɔsubɔ ƒea edzedze ŋkɔtɔe be mia nyɔnuwo miaƒe trɔ dɔwɔwɔ ɖe wɔ ye hã ele dodoa ƒe me ne dogo le aƒe me kɔ etrɔ ya hem ne lea ele be nanɔ akpa ɖeka ne trɔ de asi ne ŋkeke yi ke ne wɔ vɔ naxɔ fla hafi nage ɖe etrɔ gbɔ ta nenema dekɔnu kple trɔ subɔsubɔ me lea ye nye kema tafi be nenye be nyama ɖe yi ke le dekɔnu me ne nya dekɔnu nyuia medze be ne do la ƒoma medze be na ɖa ne srɔ̃ woaɖu ne nye dekɔnu nyuie kɔ ne do le aƒe me kpɔmɔ na ɖe ne srɔ̃ ŋutsu wɔɖu nu kawoe nye numɔƒe nugblẽƒe nu yi nye numɔƒe nugblẽƒe nye be mia tɔgbiwoe ƒo nyi kɔ ɖe dzi le menye nukonyo ɖo menye nukonyo gblɔmɔ lo awo enyiwo nyo ƒo kɔ ɖe dzi be ne nye evevi dzidzi aŋlɔvi dzidzi yi ke ne ɖe srɔ̃ da ɖe wò xɔto ŋu nyɔnua do le aƒe me alo tsi gbɔto alo eɖɔ asi anyi kɔ mekpɔ mɔ ɖe ŋu ne wo ŋutsua naɖu ke ne mi le haho ƒe aƒe mea ata kutsia kɔ ɖe ze me egɔme nye be ame aɖe ata va kutsia fã gake ne wo kpli ve mi le aƒe mea la nyɔnua mekpɔ mɔ wòkutsia kɔ ɖe ze me na o tɔgbiwoe ƒo nyi kɔ ɖe dzi eƒe nugblẽƒea nyɔnu mata tsi gbɔto aɖe ŋu ne srɔ̃ wɔɖu nye be nyɔnue nyo na ŋu ye ke gagblẽ na ŋu edzedze ŋkɔtɔe be nene ƒe nyɔnua ne tameɖoɖo nyui aɖe le sia ata wɔe be aɖe ŋu no fafa naɖu gake ne tameɖoɖo nyui aɖe ke mele si ɖe ŋuti wɔ ne ko nene ƒe asirɔnyi ƒe dzesi ma
edene ne ƒe nuɖuɖu ma me ne wo ŋutsua ne ɖu la me kuku ge gba gake emegbe gbɔna dɔléle nye ge nava nu lelem enyo mi ga ide teƒe ma ne me se kaba be blogger ne ma na na gana glo ala be fifia ke be mi va do fifia tam se va boale gbegbe be nyɔnu aɖewo lia elu ke me to mo le lo fa tso kpɔ be yo so le no fia yo ta me gere ho dina be yo do ƒe na wo now mi tso ko be asidodo anyi kple toto ma ele bibla ma vo sofoa wo we me le efia mu bibla ne gere bibla ma bibla na mi nya nwie be wo be ne be nyɔnu ade do asiania zikpe ke jino ge wala kra me je ba maraka na no ji ele bibla ma akenye ke me je church go ma das ne gba me se bo so far ke gbele church ho mo po ye nyi mo don ku ha be mi de church ho ma so far la bia be ri nyonu yo ja do le apome ke o chi gbotalo o chi goa na o no zikpe bubuji anyi me se po yo kata mi le ji no vo le bibla ma ke na nye bo le ne ma de ma bia be nyonu o de o wo hu do a tɔgbi akpe nyɔnu wɔ hu dɔ ye de nyɔnu le hu dɔ wɔm de na nye bo do asi anyi le ke o tsɔ hele medzi be ma trɔ gbɔ ma ɖo na ne ŋu ɖo ne ma ko nyama vi okay le miatɔ nyɔnu aɖewo ƒe tagbɔsese ƒe nu ma me gblɔ edzena kɔtɔe be tɔgbi fofowo dzi wɔ tɔgbiwoe ƒo tsi ɖe anyi ta woƒo nyi kɔ le nu ma dzi ta wo ŋutsu nyɔnu yi ke be ase tagbɔ le srɔ̃wo ŋutsu tsi nenema srɔ̃woe me dɔ le ge wɔwoe gbɔna dɔ le ge afi be ne be tame voe ne do a ne ɖo tame voe kɔ srɔ̃wo ŋutsu ye be ne zu dɔnɔ ŋutsua me dɔ le ge o ewo nyɔnua wo ŋutɔ gbɔna kpodo ge ɖe dzi atso ta hoe ta ke fe be ne mi gere hume alo mi gere dekɔnu ma tame sesa dekɔnu me na mo tɔgbi na ma to nyateƒe le humea tagbɔ sesea dekɔnu me ne moe kra o be nɔvi ne se tagbɔ le nɔvi ŋutsi o ame xɔ ɖe agbetɔwoe nye dekɔnu alo trɔtɔwo ame xɔ ɖe agbe lɔlɔ fa nɔvi lɔlɔ nuteƒe wɔwɔ ye nye etrɔ subɔsubɔ alo ye nye dekɔnu me nɔnɔ vivivo ke mi yi de babia gbɔ nyɔnu wɔna hu dɔ a no wɔ hu dɔ de no do asi anyi alo do ra ƒe ma le ke o tsɔ he nona enyo ŋutɔ be biabia ma ɔɖo eɖokui nyuie ne nyɔnu wo wo gbɔ totsitsi nenema yi ke le hu gblemea eɖena ga megogo na hu kpɔnu se ɖe ga yi me wòɖoe ɖo vɔ woane fly hafi wòge ɖe ehuxɔ ŋu alo wòge ɖe ehuxɔ me nenema le ma vɔ dukɔ aɖewo ne yi ɖe Togo du aɖewo me kple dukɔ aɖewo le ʋenyigba dzi fifi le ya wo hã le nenemae wòle ma menya be le aŋlɔ ma nenemae wòle gblɔm ne le menya be ne mi yi ɖe dukɔ aɖewo me le Togo kple totoa enumɔ ɖe nenema wɔwo hã wɔna be nenye be ame aɖe le ehu dɔ wɔ nye nyɔnu yi ke wòdo alo wòtsi gbɔ tokoa aɖo asi atɔ tevia nenema wòle le wo hã gbɔa akpe enuma katã dzedze ŋkɔtɔe be míame aŋlɔ kple ʋeawo be dzɔdzɔme aɖewo le Togo kpadzi afi aɖewo wonyina kɔma gake ame yiwo ke wometso eʋe kɔŋu me alo etrɔ aŋlɔ kɔŋu me oa wometsɔna ɖeke le me womenye ŋke nye ŋka kɔ dzɔdzɔme ma ye tɔgbeawo kɔne wo hã ye ma ta womenya nana ɖeke le naɖeke me nenema ke ne mi gado ɖe míatɔ ʋe dome aɖewo ho gbɔ wo menye ŋma be ɖeke o ta ne wo ne nya aŋlɔvi alo ʋevi ne vi gblɔ ma wɔna be fu ɖem ne wo ne medakpe mama mi yi gava wɔna kpɔm ne la eva ɖe dzi kɔsɛɖa ɖe sia ɖe le Pan Africa TV abalị ke TV station alo dɔwɔƒe yike kpɔm ne le ne ke ne ma nenye be ezɔmɔ ye enukpɔmɔ alo TV mele gbɔwo anoko na yi ɖe YouTube alo na yi ɖe Facebook kwa enuwo katã kpɔm ne la ele kpɔ ge pɛpɛpɛ wòadzedzi na wo le gbɔgblɔm fia be gbɔgbɔme dɔléla gbɔgbɔme ŋkuwo kɔ kpɔnɛ elabe agbea me mie la nanu li mie kpɔ kple ŋku edie dzesi be nuye ala wo le nye ya bo menye ɖe sia ɖe mie kpɔ kple ŋku ama ɖe yi ge fifi la ato teƒe ya yi eda meɖu go vɔ ne to ya eda ɖu ge eda mekplɔ ame ɖo ɖua mo hafi eda na ɖu amegbetɔ ale be na ɖu afɔdzi hafi da na ɖu vɔ ama ɖewo lia eda kplɔ wo ɖo ɖuna wo ama ɖewo lia wote ku edre kɔ agblɔ be eda ɖu ye la lɔme ama ɖe te ku edre kɔ agblɔ be avu eɖu ye la lɔme nyateƒe ne nye be ŋkea ekpɔ dzesi da ɖe tɔgbe be numawo tɔgbe dzɔ eyawoe mi gblɔna be wonye gbɔgbɔme nuwɔnawo
enumo to gbe na jojom ne ma yosube melan kura lo susu me yire nti kapa wa ekpla me yide chochoro me odo fo gblena osrode fo gblena o gapo mon wo no anyale bo dolela agbagbage achi anyi gbakaba nenye bo ojo ala the pay kana do tanya mo gblona kwenye be Shekina Herbal Clinic Shekina Herbal Clinic a ofango gba efie wonye le klikonto mo yobo togbe azameti evelia na yehowa mawuno a echojura ike bona jagbana dogo togbe ya de Ashiama under bridge iketepe ma wuyo na bekrago ndiga adere ko oje odogo no po gato epa blaragbe wa no soga kopo bujepe gan dopa ele blorojira sie metepe ma ika ogbro na be vudu atere vudu anu ye na maga amoyo le huwa kuragbe dopa le jo hohle hayo jengo keke house togbe be yawragbe ya no akachi Magava Hotel yi maglobe egbogblo mfia bebe firagbe ya no ativute me nene mawe na nkwema ativuta okay Shekina Herbal Clinic to ejesi ofongo gba to bi azameti o da azameti ejesi ya Maraku ejesi Maraku because mo pobe mele LPM run e mo no pobe no talo mala e mo Clicoy ma afagama for real over Kafo Jesi 0244941428 0244941428 tobi nyina gbefia nyi o ye na makademia yi reji egba beti mi ho haya cho mi novi mala efia malagbo na mi gbova mi le wona jige mi na nko wona ya beduma nyuma swafo ye mama ikele mi gbo egba yanye mamaga abushi shi ikacho kliko yi vale achodom ne egbe pe wona akpemanya glo ne amayo kata gble na wo pe yi klope ga de wona yota odumoto de ka enye miafo Eric anani Sogbaka okay anani Sogbaka na mi 10 Ghana cedis Bernard agoso na mi 11 cedis Samson agodoku 10 cedis na makanye mi atoma wuli amawusika na mi 10 cedis amawusika nyatefe Johannes Auna na mi 10 cedis Kwame Akoto 10 cedis Yawo Azalaje 20 Ghana cedis ye na makanye mi atokobla Mohammed Takba 20 Joseph Kojo Haibo 10 Simo Koku Aivi 10 ye na makanye mi afo Steven nomenyu 5 cedis Ohoji Ajo Dada Managbe nyu mi se nko didi 11 Ghana cedis ye na makanye mi afo Moses Jiche na mi 20 cedis Mawiena Eric Tomekpe 10 cedis Victor Nyudeka 15 cedis Christian Amegache 10 cedis Emilia Apenuvon 11 cedis Samson Togbevi 20 cedis Dela Awuja 5 cedis Jom Klege 5 cedis Gabriel Kofi Viba 120 Ghana cedis John Kobla Nuhoho 18 cedis miele mokpom na wo ha be wo ha na jagbagba awo pepere mu tohe adenami mama mejibe maje amofe babia wo gome ameya be yedi be na fia magbaro ye egba ebe alele nufu ma ele nufu abe amegashi aluma mashi odumoto ka enenye ho obendeka ko ewonye di amegashi ai manya magashi manya okay amegashi enenye okay ebe yedi be ne fie amagbe ebe yedi be na fonu chu amagbe ntinemi amagbe tanenye be amagba de va TV ejikwa ka magbagba jegebe na fonu chu nti to gbobe nyem wo majejem nu nwiele tepe ya ba le medibe makwen ha la nenye be over kwa na ma ano na do ntina mi obe
tonyeli na nyebe na to a beje si amagbe na mi akaja agba na wonti do no kaba aha miano ji ma obede okay ama ya kwa bia nye wo be amakawe jena de konu menono yo akpe to bia nya jijogana na ama yo jena de konu menono abanya ya na afi de fiana va alo maje be ma wo de konu a aja cho de vi ye yo jana na mako ala ba jeje mana va manya be jinyala na akpe do je se be yo vie yo dia de konu subola onya ko eji amale abale on to hanale na tobi na be de konu amanye enukonyo otwo ko geremene na majuru ele be wa he ele be na to hete ele be jesi to khiade na no nchi de konu menono a vide kawele de konu menono vide le de konu menono mo papa na manyawa yeko kaka na nya ba vide le male ba na lira sisi vide yo le de kong ma no chinye ba de kong ma na likpe nya te fa ajore kama chuga na chi ajomo na le de kong ma na le nya te fa rashi eta ma dongo ba ma dogba na sofo chi yo ma na akpo agbe na chi de kong ayo ma kple nya te fa ko ma avon de kama ma li na gare ma avon ma na fo gbede o ka da gbe onya no vide ma vide le de kong me nya ba tafla chi na tadu fia le de kong ma en makako akpachikani etaya kploko yoma azu agbe tadu e ha vide akema vide le de kong ma pa subo na le mara sisesia anya na le mara sisesia anya fifie mi akpe mo ikele do petepe ya mele do mota ni maton awo nu akpo amagbe ke oko dadamre tv eji ni maton akpo o o ma ngolon correct aha va mi atwe ko be wanga chigbe yo egbe ikenye wanga chigbe aha wanga chigbe alo gbolongba na ma wo yo ne be gbolongba wanga chigbe lo alo gbolongba tonyeli nenye bele mi ekpo makeja agba be na wo emedo ne mi no na mi akpo wanga shigbie egbolongba he mi le toji yo wanga shigbe nya machia de a ifa do fo ko le bari kaka ahwashi alo edevi okay ba wanga shigbe bolu vi ifa kucheche ma ko no na be bol na futu to ma na clean na na galema na duma klona fu kamana ma wanga sibe gbema odri mumu ina na makwa adri mumu ana ma na click adri fresh aduga mumu ma klogel klona fu kamana ma ikana mado fa blan na fu aton ko ifa bla ton ma gbogbo ma sumo alo amiwi na maduma fu kama ko klogel ni anaba mi hana didi le lamani apoto na ma ke wanga siba egbe ake na pele vi ofia na hahile jogbo ko afie edeje vi sui de kama na kone de via ekpe adidi akpoto okay kemi wanga siba gbe make na yina ngba fiere ina ko wanga siba gbe de ka teko eji echolo alo plengota akhlangmala shu na dare ma ko ble klala na ko ble o akayi na ko ble o ko de o mi akoto kuma na no fi shia fi na la yi gagbo ga jore kama chugu mo dibe na gugula ga ko anu to gbe amaro o for interest la nu o pa mo dibe na ga gugula gule aka ebe na ma de le mozom na mozon ga ina ko wanga siba gbe de kape ko to ma ga ka no fiara kama ga ngoni ina ji achio lo alo plengota bolu viera no na plengo tama magagalemu kwidema na blekple kalala alo kai kuna kode okotokuma fishi afina la ayige gbogboge nchi fafato nchi fafato kemi apie ko be ne beji ma de fona gba ebli kemi duna ebli pa haja la kemi yone haja gobo fa bouquet aha ne be kleblia ay kalama
futu ikenye petara ikele blianto nguma ihanu kai wocho woni yo gobo alo eblia feda ikela ba wuje ba ngbona adana BP la maji potona BP a mi blona ba vusugbo manya vuaro sugbo vu kamechu awe ba wo me kana kporo kyodo jesina na ba na doye wu ha ima mojichom na ga du ha omuna no jichoma na va ji blima bukema konaji afideme daraji achio ayiku dote pepre hanya plengotala daraji kode ndi shanzi ko tikap de kanana no hot na kojo vie ko na no anaba na na fa BP ma alofu sugbo ma alofu ejima na didi apotono yenya gobo fa buke Jacob ebe na fonucho kakle albana ale angolo yone kakla okay kakla nya machiarea nyama fon kuranchi le tromo kama fon kuranchi le dolelema okay na asra vodiare jibe ya formale wa forma asra hanya fiva chuare be ya formale wa forma iwun tozo ko na ve wo kaklama na ji ashimaza ikanya akoze akpale kaklama kankan ko adachi mama akuchi kopu vieva akoreji ji hochi akpomi de Canada de kaklanji le aziama mare kuku dere peta mafiare na abada bapofo blavovo tona achianto fuchu kpo gava jifu machugugo mare kuchu ejina ma no asravodi ma azugbara gbafanya asravodi ba azugbara gbafanya mi de Facebook apoto ya be ebe viwenye ye ebe Reverend Charles choju kama ma choju ya mo bet na de Facebook apon konye Jirako ho Sifas Mensa Jirako Sifas Mensa Osugbo ta menyu he okay na mi gerete pe ma peto ya ha be pe konye Khejego Mawuli mama eyanyi zigbanto ikemile wo va onu wona wa elegy na mi hogo ha efuedem nkwame ganye dem azoro nkonye tobi akoso ebe jagbagba be mama naga gubrova mama efonucho de konu pe vide efonucho de konu pe vide ke alle bobo ebe amade nanye de konu to kwazube de konu emola mano vidare ke polemo kwatro be yina Kristo yu metigaru abanye Kristo to alle bobo ne na ma le nyawo nya tefa mama le bobo ka ke nke va jona yenya be novi lonlon va bu la pasi apa yonya novi lonlon bu la pasi apa me yo ka huide me be yo manya jidola ho ma da ko wa we no juji be ma ya fi po fi nyonyo gawu ina be tron to na va de chitalo Kristo me no la na foju va troto gbo be ya beregbo tan makata novi malon ika no filon ika bua ye no makata hamve eya be apoto ya be konye annani melon egba mele Facebook o na be konye annani Albert yawo abe mama ye dakpo manya blore onu medede wuta anye jijo na yebe yo ya gakpo wak abe konye annani Albert yawo no kpere fana Pan Africa TV anchi na ngogbe yi nava akpe mama be mi ekpere Pan Africa TV ti alebe ngogbe yi na ton ava alebe ye hai ye petepe ya vava nano bogbe mi mama fonu ku de enu katanti vo medibe nya yi minute deka a minute eve ne mi gbova ya va yi de ababia oji akpe Yegatro bova hayo sebi legba cho miano ika enye ifiamala epe haye mi cho hele wona wom egba na makeme di mazamonu popo e adakpe manya blo na miafu ika uyo na be lio amenakpo
ala benami 20 Ghana cedis Deku Victoria ikamegere yona be sewa enami 10 Ghana cedis fojoku yenele yene makenye aku dalali agbema nyul okay agbema nyule okay 20 Ghana cedis Oliver Jiejowo nami 20 Ghana cedis Efo Michael Adeti 10 cedis Felicia Ahiaho Yao 20 Ghana cedis Freedom Atichogbi nami 10 Ghana cedis Samson Susuas never know what lab na yo test na yekpobe enru majijemu wa dododo yo katalia ole wogena mebe doctor be madina ne duaja wanya be yefodo far kamel aji kojo ala boba ma do vano na ashama under bridge ikele kragwa anu amu directing no yi na the doctor gba ko director mo ko yede tepe ko be aji kojo doctor be yodo far kamel tepe mo jura gbene neva ye mesijem tepe wa we fokana foka poje 0244941428 mama mi trogbova obe no ba ma denye mamishia ele bobo be amsia mananye mamishia mamishio fo donye doka mamishio fo do mala bobo be amsia mananye mamishio ya fina nya ba ma ya mamishio nya lo mamishio fo do pa ajeje nkoto be mado wa uto gana de ashichacha manu ike no ko viare ya shia wo pona gareji ale gbegbe gama mi ma de o amade wo to ta flache ekona untu hadede lo alo nyanu hadede danare oji ko ewoni be jilaro pona o vi mo do na je shebe ame ya jojo mare fudem ni no kadam ko o de ne le ema we o de ne le ma ko vire vana ta mami shiba do manya magade iko mami le na walo ma magade wana mami fa do lo mia toy ko yona be Samuel Koku Shivanyu nami 5 cedis Kennedy ahi okay ahinkra Kennedy ahinkra 20 cedis yene nami Hayford Nyakpo 10 cedis Emmanuel Utu 10 cedis Richard Ajogle 10 cedis Evans Awunyu 10 cedis Abraham Awuku 11 cedis Jerry Ahia Majo 11 cedis Felicia Ahia Ho Yao 20 cedis Prosper Fianlon 10 cedis Mama eyi chiterentine Hafi madaselentiwa amayu katan le megbetrom hele de dem de konu amayu katan le veviji no blo de konu nya obetro subo wonye gbedasika la siwo na mama hafi madaselentiu alabe eyi enye zigbanto enevate peta medibe machoji masere tepeya ni chokosra ibona hafi nye kuru mi gegegere monto no ba ma de nye vevi alo ma de egba yepo Kristo ye trom egbede de konu atro subo wonye nya ka la siwo hafi mi ajogba akpeto gbi maglo dada to be vevi ke trobe ye troji ma lo ye hoseta de konu subo tron nya maglo na no vinya vege toma be alo maglo no vinya vijiji ma be etatsram le moji ne trogbo ele Kristo mo ma le Kristo mo ne le poto le de kon marashi ngogbe yina vani akpe eyi de tepeya yi de mo ne gbeto ma twe hesero moto togbi akoso adenlia ye me dapo manya blo na to nyele lutu gbare pa lo dodo ye nyimodam do la nye se wa kletiti me dapo manya blo mama egbedoro na mereli afi miajoa yo makomo popo e madugbe na togbinya doli fumo kata plekomi fumo yi madugbe na togbinya avete fumo kata na make madugbe na togbinya koto fumo kata fumo vide shia de ike ko cho mama ga bochi da do tokumi fa aloji du shikple miaji kwa madugbe to heno yi madugbe na togbinya akosu fumo kata hanana ma medakpe ni chokosra igbo na nyebe manyabe na na ojamfra magbova nyebe wole fufule makedo hi okple mamaga aboshishia do mahi partnership doli ji chokosra igbo no wanyi no ga 101
ema just gba to ike na de bo na jojo ge na na oja fa bana no tefe ya mama na no fa haji nya kwale ike no ge wala nyi chokosra igbo na mele mi aglem de ple nya gbe ya be agbe no a nwe na de ike Yehowa mawudi kemenye be ale ka mo na butunti wo ala be ejesido ku chowa mesiama emene nyona mesiama baba